Oh guys, good morning from Phai Piang Christian Church Dimapur, Nagaland. Oh, tua hi punya ya Phai Piang ho ni. Talai da abolai ta hong guys. No me to chu. A ki thing yang ong. Mong sio ha. Sa da ki tua dum da ki tua he. So on so yang ta hong guys. Tama ko. Ana se hat start da abolai chu ko. Chu an su sa ta ole. Chu. Jam ta lam ka ho lai. Mong a chu lung vin. Ini de bol hamo. Ana sei la no pino cho no ma si hong guys. Nas be aseng kuni hit dead 11 November 2025 tuni ko ahe Phai Piang Christian Church dalai hung ki bol hong guys no mo enge pa ki bol te eng be. Good morning apa. Good morning lam kai den he cha ki be sia thu ki seng ka thai ro ta hong guys ana sab be aseng enge chú là ground floor hệ tại nè, là luôn bơi, anh là semua orang gak biết gantung, aduh phải tu ngomongnya oh, bồi nó sợ đội yếu lang chênh leo hình, để đông không ông nữa, nếu mới ở đây mà chỉ bỏ cái hình, gak khe thêm tổ cho ông guys, thân nó bỗng mỡ môi nghe, cái đo thỉnh sẽ nghe, within 2-3 months the like ball going on guys. Sa le sanga. Le sit chunga. Ho bu lam kai lang kusung bang sung lam koi tong la su piu nau na. Na ho tau na gel go na sa le. Na ho ku to pin za law hin tin. Na ba na tau na gel lo jing lang na. All right. Na sta ho na sa lo diu hin. Hin sa lo diu ting leo. Ko thi no ba chai khom diu ong. A chung lang hoi lang na ka lo hai ga ka lo na no si to. Berzungu alang tua maslah suni hong ana sei in chuang tol le le me e chi le ho un lui ti tai na sabe sen ko mo thunok me Tara ro. Cita. Pile. Ho un sa na vlog ka bol chu. Haknya chan nga ka sai sa tong le. Good morning sir. Good morning sir. Lam kai hong ki dok pan ve. Okay. No me